Anđela suzama poplavila izolaciju, pored Gastosa se rasula na komade. Evo kako je on reagovao. Prolila reku suza. Nenad Marinković, Gastos i Anđela Đuričić imali su žestoke sukobe tokom emisije gledanja snimaka, a ona je nekoliko puta završila u suzama zbog njega. Gastos je više puta istakao da je očekivao da ona napravi prvi korak, da mu priđe, te da bi nakon toga usledilo pomirenje. Na samom kraju emisije došlo je do žestokog sukoba Anđele i Sanje Grujić, u kom je došlo i do žestokih optužbi, te se Đučićeva ostrvila na svoga dečka, dodelila mu ružne epitete. Ona je sada legla u krevet i ispod pokrivača počela da grca u suzama, a da li je to pokazatelj da se pokajala za sve uvrede izgovorene svom bivšem dečku, ostaje nam da ispratimo.